Start shit. Start shit. Start shit. Dobar dan i dobrodošli, ovo je nova epizoda, a šta će narod reći, Bosnian edition. Jest, došla je konačno vamo. Vi sam izvinite svi što kvalitet audija nije toliko najbolji. Jedna tuta je zaboravila drugoj tuti da kaže da radije kup ovaj mikrofon pa ga donesi, tako da sad moramo snimati na ovaj način. Malta ne moramo se dojekivati, kako smo na selu. Zašto mikrofon je ovdje, ne vidi se, sve sreća pa se, kako smo stavili ovu vamo, kako se zove, ovu forlage, ovaj template, da šta će narod reći, ne vidi se kako sve ostalo izgleda, prazna je soba, ako se čuje ikako odjekivanje, mi se izvinjavamo već sad. I što je cijelo vrijeme moramo ovako osjetiti. Ja mislim nakon nekih 15 minuta već da ćemo ovako osjetiti, ovako pričati. Ali dobro, ja ću se potruditi. Ti pričaj za sebe, zašto ja za vam imam neku kutiju na koju se mogu ovako nasloniti i po pravilu mogu ovako ruku staviti, sad svi ne možete vidjeti, ja vam super, vam puca već ova kutija. Uglavnom, gdje ti mene reci, Ivana, je da si ti započela epizodu, ali ti si ona koja je bila putovala, da mi prvo nakrenimo sa najvažnijom temom, dolazila s vam sa autobusom, kako je bilo, šta se desilo, neko povraću, jel neko Kenju, jel neko pravio belaje na granicama, kak je izbil Slovenci, kak je izbil Hrvati, šta je bilo u Austriji, pričaj, hajde. Bila je čista katastrofa. Ok, super ljud, taman. Za mene nije bilo taman ni slučajno. Šta je bilo? Ne, prvo je bila sva stvar da što sam ja odlučila da krenem u petak, a ja sam još u petak morala raditi. I to je bio zadnji radni dan prije mog godišnjeg. To jest zatvorena je ordinacija 7 dana i zbog tog on mene maltene tjeraju na godišnji. Ja. I tak da sam ja tako jutro je počela da sam ja već u 7 sati došla u ordinaciju, pošto kod nas moraš telefon, Anrufbeantworter. Govorna sekretarca. Ja, tako kad neko nazove i onda obično kod nas kad smo u ordinaciji, onda nešto, ako se niko ne javi na telefon, kaže nešto ko trenutno se ne možemo javiti na telefon, pokušajte ponovo, a kad smo van ordinacije ili kad naš je prošlo, ako radimo do 15 sati, a još smo u ordinaciji do 16, onda kažemo, onda već uključimo tu sekretarcu, onda već kažemo nažalost zovete izvan našeg radnog vremena, zovete sutra od tada. I sad sam morala izbrisati tu verziju i novu verziju staviti, mi smo na godišnjem odmoru od 4. marta do 8. marta. Javite se tom i tom doktoru, on je naš zamjenik, ili javite se u hitnu ako je nešto. Ja. Ja sam to 3 puta uradila, znaš kad hoćeš nazad da ispričaš, ali uvijek neku grešku ubaciš i što je najgore, onda sam na pogrešno, pošto to je stari telefon, to je možda telefon iz 80-ih i možda prva verzija koja je izašla gdje možeš ti tu sa tom govornom sekretarcom, gdje se ja tu na pogrešan broj, pošto imaš na 1, 2 ili 3 da ti tu abspeichern. Da sačuvaš, ja. Međutim, ja sam to sačuvala na pogrešan broj, onda sam morala ponovo. I dobro je bilo što sam došla u 7 sati, jer onda sam brzo sve završila i okolo što je trebalo. I onda je na kraju šefca 5 minuta do sam došla, već su bili 3 pacijenta i on se gledao ovako u mene i onda sam rekla, ja sam sama, morat ćete malo sačekati. Ništa, sam vi polako, nemojte, samo nikakav stres se stavljati. Rekao, meni je već stres počeo. I tako da je tako dan počeo i tako se dan i završio negdje u 17 sati, znači 10 sati sam radila. I bilo je maltene s brda s dola, mene je šef sam rekla da se ti fino odmor, jel ideš, kad ideš u Bosnu? Evo rekao, mogla ja sad ići, pošto je bilo 5 sati, ja u 7 sati iz drugog grada moram već ići. I onda sam rekla, mogla ja sad ići, pošto ja moram pokupiti svoj kofer i na autobusku stanicu. A sad danas ideš? Ja rekao, moram ja sad ići, dobro, idi ti. I onda sam ja zvala muža, hajde još doći, hajde da krenemo, pošto su onda rekli, budi na autobuskoj stanici u 19 sati, međutim, onda je bilo rečeno u 19:15 će doći autobus, ali vi za svaki slučaj budite u 19 sati. Međutim, autobus je došao tek 10 do 8.
Also sam ravno čekala 50 minuta džabe, koji uvijek i što je najgori, neću sad reći s kojim sam išla autobusom, ali s ovim autobusom s kojim sam prije išla, što je maltene, sam što im ljudi još nisu kokuške i koze poveli za Bosnu. Ja. Taj autobus vazda kasni sat do sat i po. Taj autobus je došao na autobusku stancu, a moj autobus koji je maltene iskuplji i otac se vozim, pošto je u najbliže ovdje u grad gdje dođe na autobusku stancu. On je kasnio, svi su došli, autobus, samo je on kasnio. I onda sam ja tu ušla i prvo je bilo što u mene odnese tam kofer negdje, kažem ja mužu, pošto sam ja htjela već ući u autobus, rekao da nađe mjesto, kažem ja muž da vidi odnese kofer, će ga ubasti u autobus, i ti mene zove ako ne budi. Ja sam u autobus došla i svi sjedi leže po jedno, hajde dobro, rekao barem nije puno. Rekao, je li ima ovo šta slobodno? Šuti svi, rekao, ko svaki put, obožavam tu. I onda šta je bilo, tu je bilo, možda je bilo 4-5 žena, a u restu su bili samo muškarci. I ja ne želim nikom da što Njemci rekli su najetriten. Nećeš da nikog uvrijediš. Ja, ali većina tih muškaraca, 90% tih muškaraca je izgledalo koja su pobjegli zatvora zašto s neke sileđe bile u pitanju. Wow, okej, dobro, mislim, možeš reći nisu izgledali toliko ljubazni. Ne, sačekaj ti dok ja ispričam pričan. Prvo kad sam ja ušla, jel ma gdje mjesto prvo, rekao, što si pitala, što nisi, pošto sam prvo, znaš kako pogledaš kroz autobus, i onda je jedan ovak pogled, mislim, ja sam pogledat u kameru da tu naš gledali smo, on je ovak pogledao u mene i ja sam ja pogledam u ovog, on je izgledao normalno, kažem, pa ja možete ovdje, ali morate do prozora, ne možemo do prozora. Rekao, ja može, sam ne sjedam tam nigdje, dobro redim. I onda ti je tu krenula diskusija da je jedan djed pošao pričat, ja, što se ovdje uopšte staje, jak ne smijemo ni zapaliti jednu, pa kaže, sam smo popili ovi isto što se voze i dalje za Bosnu. Ja, ovako neš nikad doći do Bosni. Kaže on njema, aj šta ti men pričaš, ne znamo mi vozači kad ćemo doći za Bosnu. Yeah. I šuta kod neštima i leti avionom ili vozi se svojim autom. Yeah. Ma ja sam vozač, ma ti skurac. Mislim, dobro, ja, malo absurdno, ali ja, tačno rečeno popravo. I onda je on šutio, ajčića šut spava, vi kako ti fino spava. I onda ti je krenulo dalje. Onda su pošli diskutirati što je sjedi pored mene s ovim iza. Ma joj, mene toliko srce boli, ja jedva čekam da dođem u Bosnu, ne mogu više izdržati. Nisam bio 2 sedmice u Bosni. Drugi, a joj, dobar si ti. Opet naše, bitno je da je njemu gore od tebe. Ja nisam bio 2 mjeseca, ne znam kako sam uspio. Ja ovak slušam to sve. Kaže ma joj, kad te emocije potrgne i ne možeš ti tu. Ja svako krene. Ja nisam bila 6 mjeseci, ali nije mi loše. On ovako pogledal u mene ko šta je s tobom pogrešno. Ali nisam ja to mogla slušati jer oni su srce parajući. To su jedina ta 2 muškarca koja su bila normalna i koja su bila jako emocionalni muškarci što su pričali kako je teško njihovom srcu i kako srce krvari za Bosnom i tako to je bilo čitava emocija je to bila. Da i ja to nisam mogla slušati. Uglavnom, onda je bilo koliko toliko u redu vožnja dok nije krenula hrvatska granica. I onda su on rekli, ajde što više pravi pauzu, hajm. I onda je rekao, ja dobro, ali 10 minuta ne možemo, jer znaš, moraju nadoknati jer su kasni već u Frajlasu. A jebote, 10 minuta, ne isplatim se ni izlast, pa šta još pola sata kampova tu, daj da dođemo u Bosnu, šta ću uzeti sad tu. I onda su oni, a na toj benzinskoj, ja nisam nikad bila, do sad uvijek su stajali na nekoj drugoj benzinskoj, ne znam iz kojih razloga su sad stajali, ja nisam mogla uopšte da vidim gdje je tu WC, jer nema ni nikakvih, ni šilderovih znakova, ničega. Yeah. I nekako nisu ni narod ni krenuo u WC, svi su nekako u prodavnicu krenuli da sam nešto kupi kafan tam.
Ja gledam, hajde reku, pruć tamo ravno, pa već će biti. I sad su tu trojica džedova, tih i taj što se ovako napravo izbičiju. I ja sam onda pošla WC da vidim jel desno. Ja. I bilo je desno, kaže ona, djevojko, evo može vamo lijevo, nije, ma je tu WC, nije to, nemoj, tam desno nije to. Ja ovak njih pogledam. Rekao, haj se vi mene malo kante. Ja sam prođem pored njih i oni su onako ostali, znaš, jer oni su vjerovatno misli, ova se sad prepaspo što su 3 muškarce, izgleda original, ko neki sileđe, ko neki što ne trebaš usred noći, ne želiš takve muškarce da sretiš. Gdje sam ja sam njima pogledala i ja prođem i oni su ovako zastali ko, Bože, sačuvaj, čudna žena. Rekao, rekao, život najgori autobus to sad. I hajde, dobro, oni su onda dalje su mene ignorsali. I onda smo mi dalje do sljedeće pauze. A ja, toliko je bilo, znaš, ja ne znam jesi kad vozio autobus da je toliko suh zrak bio. Ja, jesam. Da sam ja morala toliko pit vode i jedva sam čekala kad će sljedeća pauza, ali nisam mogla izdržati, morala sam pit vodu. Ja. I onda sam ja trči, na sljedeću pauzu trčio na WC i samo nisam ni ušla i zaključala. Baba sve već, ajmo žene, požurte, nećemo stići ni pišat, ni pušt. Pa jebote, rekao život. Jel barem mislila na cigare? Ne znam, ali rekao, idi onda pušt prvo, pa onda dođi pišat, pust me na mir. I onda kuca na vrata, ja na kraju izađem, pusti njih sve da on prođu. I onda sam tek išla, rekao, ko vas pusti u njemačku materiju? I onda je sljedeće bilo, već sam htjela staviti ponovo slušalce i slušat, međutim, onda je iza mene bila relativno interesantna priča, rekao, tu meni će niko vjerovat. Uglavnom, jedan pričao, pitao njeda, jesi ti sa YouTube-a, sa onog videa što su policajci uzeli dozvolu vozačku? Kaže, djed, nisam. A izgleda bio neki YouTube video, mam tam. Negdje ti ima rec kakav ja sebi uključim ovdje internet kad sam u Bosni, nije htio uopšte da ulazi na tu priču. I onda je taj čovjek, onda je njemu stao dalje priča, slušaj ti mene sad ovako. Znaš ti što ljudi, što inače muslimani ne jedu svinsku meso? Kaže, on zna, zato vjerski znaš osnovi. Yeah. Nije. Nego, on je jako puno čitao knjiga. Svinjsko meso, inače svinja, ona je jako, maltene... Prljava životinja. Ne, isto je meso, kad se poredi sa ljudskim mesom, isto je meso. Otkud on... Slušaj dalje, i zbog toga, ako ti jedeš svinjsko meso, to je maltene kanibalizam, jer je ista konsistencija mesa. I pošto sam sad pokušavala da ovo uzmaju, pošto je rekao, ja menso teleta. Izvadili su teletu, neku žilu i njem su ugradili kad je bypass, nešto s njem, nešto od teleta urali. Kaže, ali najčešće od svinje, pošto svinja je najčešće. Za srce uvijek svinja jako... Ja, ali on je napravio od svinje da je svinja, znaš, Božji dar i mi smo ljudi takvi, što smo mi takvi ljuši. Vid, nemoj jesti jednu životinju onda, ako ćeš krenuti s te teme, ali... I onda je on stao pričat, haj sad, što ti misliš, je li čovjek nastao od majmuna ili majmun nastao od čovjeka? I onda, nije nastao je čovjek od majmun je nastao od čovjeka. Znaš što? I onda je on njemu nastavio pričat što vam, kaže ovaj njemu, ojebote, koliko si ti fakulteta završio? Pusti fakultete, to ti ne učiš na fakultetu, to sam ja sve iščitao. To su knjige ovako debele i koliko hromozoma ta životinja ima, da samo svinja, reče da svinji fali 9 hromozoma, mada bila pametna kod čovjek, tak nekako. What? Pa što će ljudi reći koji imaju ekstra hromozom, koji imaju Down what? Prvo, ja mislim da on išao na fakultet YouTube, kak se zove, videi, teorije, zavire, vam tam da se on tog načitao i nagledao, a ne da je neke knjige debeli čitao, ali te...
Alter, koja je to šajsa? I kako si to morala slušati dugo? Ja sam to 1 sat vremena slušala, pošto je bilo jako Ko nije interesantno. snimla, čovječ? Nisam snimala, ali ne možeš, jer ovi vam naprijed pričaju, ne bi se tu uspjelo. Ali čovjek napriča, pa ispriča kako je ljudi da su drugčije bili napravljeni od Boga. Onda mi ne morali svi vakcinisat, jer mi naš imunitet, on već funkcionira od početka, međutim tu ima par grešaka koji se desile kad je nas Bog pravio i onda zbog tog su ljudi morali izmišljati vakcine tako da se to nadoknadi kod čovjeka. Ja nisam se naslušala još u životu toga. Ja ne znam, mene boli glava od viška spavanja, ali od te sad priče, jer tu, ja sam čuo različiti hot takes, pogotovo tokom pandemije, pogotovo inače ove svijeta, New World Order, što stalno pričaju vam tamo ovo, ali to je do sad toliki skup budalaštine, kolosalni budalaštine, da tu stvarno, ali koliko bi otprilike rekla da on ima godina? Rekao je 84. godište, za 5 godina stariji od mene. 84. godište, takav jebu ti našu generaciju i tvoju i moju, to je sve propalo, to možeš uzeti jednostavno, staviti u vreću i ovako sa ašovom zviznuti i fertik, ali to ni zašto ne možeš iskoristiti. Ono je najbolje što s ovim drugim priču. Jel ti znaš ili ima kakvih podcasta na našim... Reku, nemoj ti to gledat šta mi snimamo, jer ne treba to. Dobro je što ovaj put nisi nosila majicu, prošli put si nosila, jel da majicu, onda ono koji ljudi, vidite vam tam, dobro pa ovaj put nisi nosila. Ne, ali stvarno, ali to je ta stvar, kad naši ljudi uzmu, mislim, ne znam, moglo bi se čak reći i za bilo koju naciju, da ono ljudi koji su, šta ja znam, prone, koji veoma lako padaju na te teorije zavere, pogledaju jedan video i onda algoritam im dadne, i ovi piramide i bosanski piramide. Ja sam svoju prijateljicu za ispričao, imaju od neke bosanske piramide, ali nisu prave, nego sam tako nastalo, ali tu nastao toliko kult, kak se zove u vezi tog, da je to stvarno piramide i tu je Bog i vam tam, nije ništa, ali da je to tako nastalo i fertik, tako da, ali ne, stvar je što ljudi hoće za svaku sitnicu koju ne razumiju da nađu jednostavno rješenje, ali da je nađu, zbog tog je to tako. Ali da su svinje, da je to kanibalizam, dobro, onda neću nikad više kupiti vam ni svinjsko meso, neću nikakvo meso kupiti. Ne, što najgore ovaj jedan izaz skroz, on je cijelo vrijeme kašlju od početka do kraja, on je kašlju i onda je I onda mu rekao, to ti je sam zato što jediš svinjsko meso, zbog tog kačiš, to te Bog hoće kazniti na taj način. I onda je on stao vamo, pošto je već granica bila najbolji, kad svi krenu prema vratima, ko da mi nećemo svi naš predat pasoš. Svejedno, jel ti bio zadnji ili prvi, znaš, na istom. I onda je on tu krenuo i ovako se naslonio kod ovi vam ženi što sjedi i kašlji. Kaže ona je, aj bogati, odmakni se, izvinali, odmakni se, dosta mi je više, kašliš cijelo vrijeme. I onda je onda se on ovako pogledao u nju, odmakio se, nije ništa htio reći, onda je onaj, poslije popeo se on i kaže na njem, aj bogati, ti gospodine, hoćeš ti neku, da ti dam husten bombon protiv kašlja. Ja. Haj daj, šta imaš? Ona je njem dala, ja sam 2 dala, jesam, haj to uzmi, to će ti pomoć, ne mogu te više slušati. I onda je ona, pošto živi u Njemačkoj, izgleda je puno stvari u Njemačkoj doživla i vidjela, ona rekla, joj, pa šta ako mu sad pozli, njemački fazon, šta ako ona sad njem htjela po pravilu pomoć, a onda mu je dala i sad on, uzme i ima napad, asmil koji klinac. I onda ona, vidite, ja sam njem sam dala bombone za kašalj, vidite, stvarno su obične bombone za kašalj. Rekao, te ženo, smir se, neće ništa biti. Ali ona zna, vidi se da je u Njemačkoj sve moraš, što da imaš više svjedoka da si obične bombone. Evo da vidi, pročitaj da je samo obična. Što je po pravilu još više čudno, ili suspicious, zato što kak ti imaš još bombona ako tako reaguješ. Prvo i drugo, što je smiješnije bilo da je onda on stavio u usta, da mu uzela ovakvu ruku, stavila u usta, daj vam, nazad vam, da, znaš, ne to da slučajno ne crkneš vam, da, ne znam, ali tu kompletno, jer balim vamo kad si došla do Bosne i do granice, ili išta tu bilo se smirila onda situacija? Ja, koliko se smirila, barem nešto. I dobro bilo što je toliko naroda putovalo u ovaj dio gdje ja putujem, tako da je autobus nije opet stajao na nekoj benzinskoj gdje sam morala uzeti taksi,
Nego je tačno na autobuskoj stanici došao, što je predivno, ja sam Dominika vidjela već na autobuskoj stanici, ja mašem iza autobusa, međutim kad su zatamljena stakla ti ništa ni ne vidiš, i ona je rekao dok ja njega sad dozovem, haj rekao svijedno dok ja izbacim meni kofer, ja mašem, satra se ja mašuć, on gleda tamo koji su autobusi došli, rekao, joj srećo moja. Stvar je što su došla prvi autobus došao koji nije od te kompanije s kojim si ti vozila. Onda je došao taj drugi autobus, ali on je bio prazan, zatamljena stakla. Ja gledao, pa gdje je sad Ivana? Nema niđe. Okej, dobro. I došao taj tu i po pravilu na njemu uvijek piše mi vozimo iz jednog njemačkog grada do specifično Sarajeva. To i onda između piše uvijek sve gdje staje tu. Ja sam vidio da kad sam ja s tim istim pljunutim išao kad je onaj uzeo i ganju nas sa autom i tak dalje, da je tad bilo pisalo od ovog grada do gore do Hamburga. Ali sad je bilo pisalo drugšije, sam do Frankfurta i vam u Bosni. I zato ja gledam, rekao, pa nije to taj. Onda su je garant uzeli izbacili, znaš, na benzinskoj pumpi i ferti. I gledam, izlaze ljudi, izlazi neka žena i crnu kosu istu mako. Ti rekao, ali nije tu Ivana jer je još niža. I izlazi i ja tebe nisam ni vidio kad gledam vam na telefon, izlazi ti taman u tom trenutku izašla iz autobusa dok sam gledao na telefon da onu proverim još jednom, znaš, dolazak i sve to kako je bilo rečeno kad dolazi vamo. I nema. I onda je stvar je bila što sam ja onda tad Ivan kad je došla što sam je objasnio, ja pogledao i tek onda nakon osjetilo se oko 5 minuta, ali bilo možda 30 sekundi, ja vidim ona ovako maše i rekao, aha, dobro, ja Jess vam tamo, pones mi kofer, rekao, ni dobar dan, ništa nek pones kofer. I poslije ona je rekla, vidi u podcastu ću ispričat, bio je Belaj vam tam budale, bila rekao, okej, dobro. Tako da, uglavnom sam donijela njemačku Arget koja se ispostavila da nije njemačka nego iz Slovenije, ali što ja imam kupiti odmah kod posla u jednoj prodavnici. I mi smo testirali tu Argetu i nažalost ova iz Njemačke je ukusnija nego ova iz Bosne, što me jako iznenadilo. Što se tiče konzistencije, naša Argeta je bolja meni, nekako kremastija, ali što se tiče izgleda Njemačka, to jest ova iz Slovenije, nije nešto, previše blijeda, izgleda nekako jadno, ali je ukusnija nego naša. Naša je nekako isprana. Vid, popravo, pošto smo mi sad prešli u tu temu, popravo smo mi imali onu ideju da Ivana ti dones par stvari i da ćemo mi vam lokalno kupiti isto to, šta znam, Milke, Argetu, tak to, i da sjednemo i da to onda u epizodu uzmemo i da testiramo. Ali, pošto je jednako već zajebana situacija s mikrofonom i plus što ćemo onda uzeti i šmacem, kako se na našem kaže, ono, znaš, tako jest, to isto... Ko krmad, pogotovo ti, i onda, pošto eventualno možda imam mizofončara koji ne mogu to slušat, kad šta znam u podcastu ljudi jedu i tako to, kad šljapću u ustima, i rekao ništa daj da to privatno testiramo. Iskreno rečeno, mene Argeta je bila ista jeza, je možda minimalno bolja bila ta iz Njemačke, ali ganz ehrlich, Argeta, tako da i što od možemo i kupiti, što u inostranstvu kupimo, men persönlich kad pogledaš sad izgled i sve, i cijenu, ovdje je upala cijene. Ja, mislim ti kad si meni rekla da evo ti uzmi sebi krišku hljeba i hajde da testiram, ja tebe pitao koliko košta, kad si ti rekla, šta si rekla, 1,70. 1,79, 3 fucking marke, kao ne uzmeš paket od onih 3 Argeta. 3 fucking 3,5. 3,5, ja? Ti kad uzmeš onaj paket od onih 3 Argeta, što uvijek budu akcije 4 marke, 4,20, dobiješ 3, a ti tamo moraš platiti. Kad sam to čuo, malo nisam pao sa stolci, tako da... Ne, ali ja mislim da to treba eventualno uzeti nekad specifično račun. Možda čak ekstra epizodu u ratu vez tog i onda reći ko, ljudi, cijelu ovu epizodu ćemo uzeti, šljapčati, jesti tu. Tako da, ako vam to ne smeta vam, onda jednostavno to uzmajte. Pogledajte kome je smeta, preskočite epizodu. Ja sam htjela da još kupim čokolad vam tamo, ali to se ne isplatilo. Ja to i kad mi to uradili, možda uradila sa snacks i sa čokoladama, a ne sa paštetama i tako tu. Ja, mislim, dobro, možemo mi uzeti i kombinovati sve, po pravilu sve što se može kupiti, vidjeti jednostavno, jer slično to ima i tamo,
i znaš onda uzeti i vidjeti, ali dobro to za budućnost možemo onda konkretno da uradimo i onda možemo uzeti fino napraviti, možda to onda ako budem eventualno, ja dolazim u Njemačku, donesem sve i onda možemo ovako napraviti tablu, linije, ovo je bosansko, ovo je njemačku, ovo je taj produkt i onda ocijeniti od 1 do 10 ovako uzeti, ja to sad već pred glavom mogu sebi zamisliti kako ćemo mi to ovako porijediti, malo tako Excel tabela ovako, to i onda uzeti i ocjenjivati. Nego kad smo već došli kod produkata, imam ja jednu temu koju bih htio uzeti rado ispričati, ali to tek pri kraju, pošto ti stav koja je došla vamo, da mi samo kratko rec kako se osjećaš što sad u Bosni i pošto vam dole sad vi još ne vidite, ali Ivana će eventualno ubrzo sad tu podignuti, ti si nakupovala stvari za svoje prijatelje, kolege vam tamo, pa da onda i to još objasnila, da prvo sad, kak ti je sad što si došla vam, jesi vidjela šta si izgradila kladionica, nije normalno, jel da? Ja, kladionice izgradili, burek, kvalitet je oslabio, smanjio se burek, ne trpaju više meso nego i soju, razočarenje, ogromno. Testirala sam novi, burger laden, što mi je, to jest burger... Nije burek džins, ali više kao hamburger gdje se mogu pavati, ja? Što mi je Dominik preporučio, međutim, to me isto jako razočaralo, zato što stavili jednostavno kupus, to je bosanska, ona je fazon, staviti jednostavno kupus u hamburger. Ja tu ne vidim ništa strašno. Ja tu vidim nešto strašno. Tu treba salata, eventualno paradajz, krastavci, u red, nemoj ti meni tu kupusa. Danas smo naručili isto hamburgere, bili su u redu, ali nisam još toliko jela kvalitetno. Ja sam jedino jela u jednom, pošto ovdje u našem gradu ima jedna burek džinca, ona već postoji od kad ja imam 14 godina smo se doselili vam, ja mislim da je ta postojala još prije, možda kad sam se ja rodila, sam tu otvorili, tako da ima ta burek džinca po dobro godina. I mi smo tu uvijek kupovali burek, tu je isto poskupio, ali kvalitet mesa, kompletan kvalitet, nikad se nije pokvario. Ja sam to danas jela i bilo je jednostavno predivno. To je jedini, sada kažeš, pozitivni utisak, ostalo je bilo sve nešto. Nisam se najela da mi je puno srce, nego je nekako poluprazno. Nisi bila emocionalno ko ova dvojica u tu? Nisam. Ja jedino što je bilo listnato tijesto sa sirom i sa višnjom je bilo opet u redu, bilo je fino napunjeno, pošto prošli put kad sam došla uzela sam listnato sa čokoladom, nije uopšte bilo čokoladi unutra, sad fino napunili s višnjom, plus ne mogu ništa požaliti, kvalitetno je bilo. Ali inače, imamo sad još sutra i preksutra da testiramo par stvari. Da ti testiraš, ja ne moram ništa testirati. Ali ja se stvarno nadam da će se tu malo inače popraviti sad s tim kvalitetom. Ja ne znam, mislim, ko što vidiš, cijela država ide nizbrdo tako da, ali barem se pregledala kakva je situacija u svojim marketima, vidjela s cijene, pošto stvar je što si ti ovdje, ti to kreni s tim, zato što tu ti imaš 3 pune kese, nemoj samo koji je supermarketa da ne primimo sad reklam, 3 kese ona stvari pokupovala. Sad samo izgled ovo što je najinteresantnije, što ja i volim što sam testirala. Samo nemoj taj cijel alkohol da ljudi ne pomisli da imaš problem sa alkoholizmom. Ja sam to za sebe kupila. Ja jedino što mogu reći. Će to šuštat, mi ljudi stvarno izvinite ako bude šuštalo kreći. Šta je još, ja sam ovo prije jela, ne znam koliko se vidi, Vitanova, zar nije tako smo ga od Pionira, to sam kupila sebi inače. Od ovoga, nažalost, Millennium, ja ne znam je li neko tu testirao, ja sam danas testirala nešto sa jagodom. Jagoda. Bilo je čista katastrofa. Dobro, od njih nećemo moći uzeti praviti reklam. Ja mislim da je ovo inače neka država, nemam ja pojma šta je ovo, uglavnom to nije kod nas. Turska, Makedonija, tako nešto. Ili je Rusija, nemam pojma. Uglavnom, nešto je već u pitanju. Ovo je obožavam. Ovako nešto nema kod nas 7 days, croissant, predivno. Kakav je ovo sad kulinarski hol, bosanski hol? Gledaj sad ovo, iz Latvije. Ja juče je videla. Objasni sve, hajde. Od Latvije dugački čips se zove. On je negdje dugačak, ajme reći 30 centi sa 5. Nisam nikad jela u životu dugački čips. Super šmeka, ali vas muči žgaravca poslije toga i
i slanje, ali predivan. Brate, dragi, tu je samo slano i ja sam to, kažeš ti, ti da uzmemo da testiramo, rekao, koliko je to koštalo, nisi rekla ni cijenu, ali zbog garantije 2 ili 3 marke. Mark 60 skupo. Mark 60. I rekao, ja pojeo to i cijelu noć nisam oka mogu zatvoriti koliko me još garavca fatala. I rekao, jebote, taj dugački čips, Jess ga uzela, iskopala, čoveče. Uglavnom, šta mogu stalje preporučiti totalno je rum pločice Amarina. Prvi put testirala, volim samo obični rum pločice, ovo je rum pločica Amarine, predivno. Ja, Marina, ja znam da imaju normalni. Jakirše, višnja. Papita prije jela kod dijete, papita je bilo 40 feelinga, mislim ja sad pola marke što je u redu. Bilo je 25 feelinga, pa ja uzmem 4 po marku. Tortica isto poskupla na pola marke i šta je još iz mog djetinjstva što sam uvijek jela sa mlijekom je klipsi nougat. Koji je prije bio pola marke, kad smo mi kupila, sad je marku 20 na sniženju je bio. Ali nećemo moći uzeti, ako se budemo sad bunili za pojedine cijene od tih svih produkata, nećemo moći uzeti u budućnost nekad imati reklamu, tako da Margo neće biti zadovoljeno koja firma stoji za Clipsija, što mi sad kritizujemo njih za to. Ja dobro, nek nama tu džabi pošalju ako može i kao. A neće ti džabi poslati kad sad rekla da je preskupo kod njih i joj vidi nešmeka vam. Ne, valja kvalitet, valja, samo je cijena skočila, dobro, svugdje je skočila cijena. Onda sam kupila, bilo je na sniženju još neka edicija iz kad je bio Božić od Jelen piva, to sam kupila prijateljici, pošto ona rekla kupi. Nije vala do septembra 2024. Kup, kaže piv da testira, ja sam kupila od Jelena, kupila sam nektar Radler, i kupila sam, ni ne znam kakav ovo piva, možete vi ako ćete... Koliko ima tu još limenki jebugati, alter? Ne znam, ovo sam nešto kupila srpsku, svijetlo pivo, nemam ja pojma, nisam nikad pila. Ako ćete napišite u komentarima, jel to išta valja, i Nikšićku sam morala kupiti. To sam je kupila, danas se živa istestira šta njome valja, šta ne valja, pošto nije mogla doći sada sa mnom u Bosnu. Ali te čuj kak se to čuje, limenka do limenke, ko najveći alkoholčač već? I šta sam totalno ovu ljudi, trenutno je, ja mislim, u akciji u jednom supermarketu, od Lasti, čoko štruda, predivno, jednostavno predivno, toliko napunjeno čokoladom, predivno. Možeš još jednom reći da je predivno? Lasta nek nam se... Ja, sicher, natürlich. Ne, već ti se nakupovala svega. Nisam ja još završila, to ću ja još ići dalje kupovati, to sam ja sam započela. Čisto da ja tebe malo podsjetim, ti sa jednim koferom vamo došla, kako ćeš ti to strpati? Ali već ja moram rum pločica, znate da imaju rum pločice, oni 4... 3 plus 1, 4 plus 1 generacija, u tom smislu. To ima trenutno kupiti, tog ću se nakupovat. Jer rum pločice uvijek mogu. Rum pločice je jedna stvar koja uvijek... Ona kaže rum pločice će nakupovat. Kad sam ja prošle godine njoj došao u Njemačku, kad sam bio tamo u kuhinji, daj da sad prvi dan i da jedem, izdjeli od svih stvari su stajale 2 neotvorene rum pločice, a ja sam to te poklonio tad još za onaj tamo Weihnachten, a dolazio sam u maju, sam da se razumije za protokol, i ti to ostavila i nisu uopšte njeli. Ne, moramo da kaže, onaj tabnik ben kupio tad jednom After Eight, pošto se ja nekad kad u ranijim godinama se ja volila After Eight. I onda je izašla neka special edition sa naranđom, sa... ne znam. Nije After Eight je od Nestle, ne kupujem Nestle. Ja, kupio si mi, imao si još par nekih... To je bilo tad prije 4 godine, ja. Uglavnom, to je 3 različite pakovanja, ja više nisam fan od After Eight. Ja sam prije jela After Eight i Mon Cherie, to su 2 stvari koje više ne jedem, međutim, Dominik je meni kupio neke 3 verzije, to je kod mene stajalo u frižder mjesecima, tako da, ako će neko da mi nešto kupi slatko, nemojte uglavnom Dominika pitati, on se uopšte ne razumije šta ja volim slatko. Ivana, mene ako neko nešto pokloni, ja ću to uzeti i korist ili konzumirat, pa makar mi se nešto sjebalo, makar se ispovraćao, čisto zato što taj gest poklona treba da vrijedi nešto. Ti si meni kupio After Eight vodku, ono je šmekalo ko govno. Kaže ona što je kupila sad 4 alkohola, kad teba alkohol problem. Nije ovo, piva nije za mene.
Koliko puta još da kažem? Ja, to se kaže, i ta prijateljca, imaginarna prijateljca neka. Isto kad ono naručiš puno kak se kaže, hamburgera i svega naručiš, ona kaže, stiglo je, jelo, sam ćeš sjesti. Tako otprilike to bilo. Menš, vidi, poslije sam to pakut ponovo u kese, zašto ja neću ja mislim da smo već sad i previše šuštali što se tog tiče. Uglavnom, gdje ti meni resi koji si inače planao kad ideš nazad ponovo u Njemačku, jel te ljudi mogu uzeti srest nekako, dobro nećemo sad reći u kojim se gradu, ali inače, ono ako mogu me u autobusu voziti skoro 10 sati. Ja, pa onda kako uđete neđe u Hrvatsku ili u Austriji, možete onda... Ja možete mahati. Moraš onda nositi ovu morate onda ponovo odštampat majicu, da možeš onda nositi reći, evo, šta ćeš naraviti. Nemam više plan, imam plan sam da još nešto jedem, pošto još ponovo izgleda na dijetu kad budem u Njemačkoj pa da se iskoristi sad. Ja ne razumijem tu, ti uvijek dođeš ti prvo, šta znam, 11 mjeseci brbljaš kad god mi ovako privatno skype-ujemo u vez nekih stvari, onda nekad kažeš, ja sam sad ponovno na dijet, kad šta znam, pričam u vez jela i tako to, i šta je sad skupo, šta je jeftino, ti si svaki put na dijet, a u Bosnu dođeš i onda sve baciš kroz prozor i hajm sad ćeš darat, sad ćeš se savat se, ja pa šta ću drug čuje, dođem u Bosnu 2 puta u godini, valja to iskoristit. Ima stvari koje nema jednostavno. Ali ti dijetu praviš i to sve vam tam treniraš i onda sve sebi ujebiš sam za sedmicu zašto ćeš dereš koliko majmun. Kako je, nema drugi, šta će ja sad. Imam sad još danas i ponedjeljak, imam utorak stil da jedem, da uživam i onda u četvrtak haj ponovo u Njemačku vrat se. Ko ide u zatvor i onda haj sad sam moram uzeti i ići ponovo tamo gdje samo jest, šta znam, šta tamo ima uopšte, vegane, frikadele i te takve industrijni garant. Imaš ti šta hoćeš, ali što se tiče hamburgera stvarno se ne isplati uzeti jest ove kod nas hamburgere. Šta se, nešto se... Ne, provjeravam vam da sve u red, pošto i koja je skalamerija u trenutno vi nemate uopšte pojma, tako da, ali to vas ne treba nije interesovati. Ne, što se tiče vam hamburgera, šta znam, imaju vam u ovoj lokalnoj pekar, dosta su solidni, sad što se odšla u te kupla burgere koji su malo skuplji, nisam znala da se to kupo skuplji. Što jedino mora da pohvalim, što je Dominik rekao, joj nemoj ići, to je skupo vam tamo, što sam jela knedle. Kupila sam original sep knedlu od šljiva, bila je predivna, ukusom je bila original koda mi je mama pravila, super, 10 od 10. Kupa jest, pošto je jedna knedla bila 2,80, ali s druge strane predivno jednostavno, predivno, ne možeš ništa reći, ukusom se isplatilo totalno. Da još malo pričaj, zato ona je osjećaj kad trebate kihnju i kaže pogledaj u sunce, u svjetlo i onda ti zaštupa vam i ne možeš kihna. Ja sam već se pripremio vamo da uzmem da ovako uradim i da se toliko puno ne čuje. Ali ne mogu i sad se sklonu i sad vam ovo kako je ilicama ovako neku u nosu zma i drnda. Što to mrzim. Ja se bez jebancije sam radim da ja snimam opet iz svoje sobe, pošto ovdje ljudi dragi skoro koliko imamo, skoro 30 stepeni u sobi, mi ovdje sjedimo, topimo se, tako da ja s druge strane kod svoje sobe moram uključiti sebi grijalcu, ali bolje mi je ovo nek cijelo vrijeme ovak brisat. Šut, ja to ne mogu uzeti ni na video nikako editirati, tako je kako je, tako da uglavnom. Nego, imaš još nekih tema, pošto da ti ja onda ispričam šta sam ja ove semci uzu i saznu. Nijemo uopšte pričaj. Ok, ovako. Ja na Instagramu i gledam Reels nakon stvarno dužeg vremena, uzo i krenuo da vidim šta znam vam tamo i došao ti jedan Reel i kaže ova jedna, mislim da cura bila, kaže vidi, ljudi, pripazite na ovu web stranicu, pripazite kako vi slikate i stavljate svoje slike na Instagramu ili na Facebooku ili bilo gdje drugo, jer, i pogotovo kad putujete, nemojte odmah isti dan uploadovati slike i to, jer prvo onda ljudi uzmu tu sliku i onda mogu na web stranicu koja se zove geospy.ai uzmu tu, strpaju tu sliku i ti, iako se ne može toliko dobro vidjeti šta ja znam napolju gdje se, to jest vidi se samo oblak, ne vidi se ništa sad da je sad stavljen neki, pojma nemam, neki supermarket da je u blizini ili da je sad neki, kako se kaže, statua neka tu, da je u blizini tu, Eiffelov turanj tu, ti teoretski sam uzmiješ i ovako možeš selfie od sebe ovako urat i onda može ta web stranica iskopat, ok, gdje si ti to uzeo u sliku.
što je fucked up, jer vidi, prije ti, ako se sjećaš naše digitalne kamere, onu prvu što sad uzela, sve te kamere su uvijek imale ono kad ti uzmeš uslikaš i sad sve novije, kad ti uzmeš uslikaš ima ti uvijek takozvani EXIF, kako se zove, informacije na svakoj slici. I tu ti onda piše se s kojim si ti izo sliku, šta znam, koliko sati sliku i tak dalje, ali je pisalo onda nekad kad aktiviraš tu opciju gdje je i lokacija bila, znaš, preko GPS-a da se uzme i da se sazna to, pretpostavljam da je GPS tu, ili sad kod ovih novih modela garant preko interneta pa se onda zna gdje se slikalo i onda tu piše tu i ti to možeš skloniti. Isto je koji na tvom telefonu ili na mom iPhone, ubaciš lokaciju i onda teoretski možeš uvijek vidjeti kad vidiš sliku, pokaže ti svjetsku kartu, tu si bila sad, šta ja znam, bila si na godišnjem u Egiptu i slikala se tu i znaš, na taj način da onda možeš brže naći, vidi tu sam bila, ali na drugu ruku kad onda neđe stavljaš, uploadiš to, falšavo je zato što na neko može saznati informacije. Sve web stranice poznati, Facebook, Instagram, kad god ti nešto uploaduješ, on ti skloni taj EXIF da se ne saznaju ti sve informacije. Ali, sad sa tim AI, pošto ja ne znam kako su oni došli na to da, ili kako se to uopšte isprogramiralo, moram uzeti malo detaljnije pročitati to, ali oni, i ako se slučajno sjećaš, ako si vidjela tokom pandemije kad su svi krenuli igrati ono GeoGuessr, gdje te ubaci neđe na Google Maps i ti trebaš okolo gledat, znaš, gdje se nalaziš i onda otprilike na kart markirat, ja mislim da je ovo sad ova lokacija gdje sad hodaš ono sa Google Mapsom kako ideš, gdje tu sad se nalazim, tu je možda sad Slovenija, primjer radi. I onda ti tu uzmeš tu predstaviš i sa drugim ljudima se na taj način takmičiš da ono, ko zna bolje pogod gdje se nalazi sad u paint screenu, znaš tu. I ja ne razumijem kako su oni napravili tu web stranicu, kako to funkcioniše, ali ja sam uzeo i to testirao sa svojom malom Discord grupom, ja njima rekao, ljudi, možete mi učiniti uslugu, da se ovako u grad neđe uslikajte, ali nemojte da se ništa vidi, nek sam da se vidi ovako oblaci ili žbunje neko i tako to. I ja sam to njima rekao, zašto će to? Kaže, ja sam nešto eksperimentišim, pošto nisam sam htio prvo da eksperimentišim. I ja njima to rekao i stvarno 4 od 5 slika se saznalo, ova je sad u Maleziji, ova je u Filipinima, rekao, holy shit. Ja rekao, ništa, daj da ja dođem sad na ideju i ja sam ti šao, kad sam kupovao par stvari, prije što ti dođeš da pripremimo par stvari, to je nekih hila, ja sam ti uzeo i sad neću to sad pokazati vam na vidu da se ne zna gdje stvarno živim, ali ja sam uzeo i rekao da 2 slike uradim. Uslikao sam vamo kad se ide prema starom gradu, sam uslikao random kuću, to i uzeo i uslikao sam sebe ovako ovu facom i da vidim da se može saznat, znaš, gdje se nalazi. I ja sad jedino imam 2 teorije. Ili Bosna ne pripada još na tu web stranicu da je toliko poznata ili da je toliko obuhvaćena, ili sam imao sreće, jer ja sam ovo bio u sliku i ti reci šta kaže web stranica gdje se ja tu nalazim. U Sloveniji. I vid, i kad ti siđeš vamo dole na tu web stranici, vid koliko je pljunuta ista slika, vid, kaže Varaždin. Jer kuća isto pljunuta izgleda koji vamo. Also, na isti način je kuća ta bila pravljena koju sam ovako bezeze u sliku, koji ta u Varaždinu što je kuća napravljena. I tu ti onda ta web stranica kaže, vid, ako nije Slovenija, možda je Hrvatska. Ali ja nisam ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj. I rekao, dobro, to za Bosnu još ne funkcioniše. Onda sam sebe uzeo u sliku i kaže, ti se trenutno nalaziš u Kaliforniji. Rekao, ja tu, ziher. I rekao, kako to funkcioniše? I koliko sam razumio da ta AI, ta web stranica, kako je napravljena, ona je imala ogromnu, kako se to kaže, datenbank, koliko u smislu hrpu informacija svugdje s interneta je prikupila i što su ljudi slikali na Instagramu ili na Facebooku ili inače gdje su sve već svugdje stavljali to. I tako da ti, ako sad odeš u Marriott hotel, ja mislim da ga ima u Banja Luci, i ako se ti slikaš unutra u hotelu zatvorena, ne vidi se niđe oblak tu, može se saznat da si ti u tom hotelu, zato što on vidi, dobro, pa kakvi su zavise i to sve, i potom se može saznat, pošto kad uzmeš i mnogi hoteli uzmu i stave kakav izgleda jedan cimer, znaš, kad kupiš sebi cimer, kad sebi iznajmiš cimer, da saznaš kako izgleda, ima dry day animacija, da se znaš, da se 360 stepeni, da se vidi kako izgleda. I oni uzmu tu informaciju i ti kad odeš na taj geospy.ai, uzmeš to, uslikaš se tu
kaže ti, ja, tu se ti trenutno nalaziš. To je fucking spooky. Mislim, u jednu ruku dobro, zato što ako se nešto kriminalno desi ili šta ja znam, neko se ubije vam tamo, može se onda ako se saznaju slike ili tako to, saznat, pa to se tu desilo i, znaš, kako se zove, za ponam FBI, CIA, to je garant super, ali za vam lokalni, šta je upusti, sipal tak nešto. Ali za neke psihopate, ili šta ja znam, ako ti ove influencerke ili influencer, kad se slikaju vam tamo, ili kad kažu, joj, mi došlo sad na godišnji, mislim, nikad ne smiješ uzeti reći da ideš na godišnji. Ljudi će ti jednostavno provaliti u stan prije ili kasnije, pogotovo ako se pozna, ne govor tu. Ali čisto i to slikanje, ja sam se sad slikao i sad je taj hotel, resort tu i svi znaju tu se nalazi, sad sam trebao uzeti iskopat ako se budu stories, jer ti teoretski od videa uradiš screenshot i onda možeš uzeti i vidjeti kad se to uzme i kad se uploadi na tu web strancu, to ti onda vam, neće ti tačno reći koja je soba u pitanju, ali se zna dobro možda je u ovom vamo dijelu, u ovom vam dijelu. Ja sam to uzeo vidio, ja sam to par puta testirao isto, jer pošto u tom reelu komentarju su rekli, jebute život, mislim, na engleskom su rekli, pa to je fucked up, ovo vam tam. Ja rekao, da čisto iz bezveze, da uzmem profilne slike od tih ljudi koji iz komentarsa, ali koji imaju su otvoren profil, da uzmem to ko neki creep napravio screenshotove, stavio na tu web strancu, hop, saznaš gdje se stvarno nalazi, gdje žive, alter, a nisu naveli nigdje u profil gdje žive. I rekao, jebote, život to moram tu uzeti ispričati, zato mislim, znam ja da ti nisi toliko puno aktivna na Instagramu, da ništa ne postam, nekad u story staviš i hajde. Ali čisto zato što i tebi i meni, moj privatan profil, tebi je otvoreniji, i zato zbog toga, ako slučajno budeš stavila, mislim, stav ti, ako budeš sad putovala u Grčku, to i onda se vratiš kući, kažeš prije 2 sedmice si tu bila u Grčkoj, ok, dobro, to u red. Ali isti dan nipošto ne postan, jer to izgleda šta se trenutno sad svi na to ubacaju, beziehungsweise, gdje se kriminalci fokusiraju na to, ako neko hoće stvarno i da ukradu stvari ili da napadnu vam tamo, da onda oni gledaju potom, tako da ili držite profile privatno ili nemojte uopšte koristiti Instagram, ili nemojte niđe nikakve slike stavljati, nek sam privatno slikajte i fet. Ja kad sam to uzeo, kad sam saznao i učito se u tu temu, nisam još skroz maksimalno se učito, ali kad sam to sve vidio, jebute život. Tako da to je bilo, a šta će narod naučiti? Eto, to je sad rubrika šta da naučite za život. Strašno. Mislim, nemoj mi pogrešno razumjeti, ovo što ima AI i što ima ChatGPT, tako to se totalno interesantno, totalno super, pomaže mi u svakodnevnom dan, ovako, onako, i za prijevode isto dosta je solidno. Ali ovo kad sam vidio da ti možeš uzeti i dobro ovo što kaže da mi generiše sliku ili crteže logo, pa sam kaže joj pa šta će grafičar, onda maltene neće više biti korišten, zato što AI će ti napraviti tu i high ferti. Ali neće, zašto i dalje treba kreativno, znaš, od ljudskog mozga koju jedan kompjuter ne može replicirati. A kad sam vidio što se tiče tog traženja, tako, brate, dragi. Mislim, imaju neke takozvani, to se zove OSINT web strance, gdje ti ukucaš e-mail adresu, Gmail sad adresu, primjer, i ti možeš saznat gdje je ta osoba se svugdje prijavljivala, ili kako je naziv, pošto ne može se, ako neko sad kaže Petar Markov, dobro sad ne Petar Marković, debelagusca69@gmail.com, ti onda ne možeš saznat koje je pravo ime, znaš, osim ako znaš tu osobu, ali na Google, ako se on naveli svoje pravo ime, onda ti možeš vidjeti, to je Petar Marković. I onda možeš vidjeti gdje se prijavljivala ta osoba, onda. Kad sam to vidio da isto to sad postoji, rekao, ko što sam rekao, super je što živimo u ovom trenutnom svijetu, ali na drugu ruku moraš se malo i pobrinuti šta stavljaš na internet, tako da ljudi dragi pripazite, ako slučajno stavljate, ako pravite puno slika, pričekajte malo pa onda stavite, ako vas to ne tangira, stavljajte. Ali kad sam to vidio sad u prošli sedmicu, kad sam taj reel vidio, kad sam se učito to, rekao, ljudi moji, a to će ja mislim sve više i više biti, jer nisam poslao deepfake, gdje su uzeli maltene napravili deepfake od Elon Musk, Ice Spice, ona kako se zove sa onim crvenim afro, što pjeva muziku, i sa Joe Biden, gdje su oni uzeli maltene neku matematičku formulu u njihovom, kako oni pričaju, pogotovo Ice Spice sa svojim slangom, gdje su to uzeli objasnili, gdje su jedan dio ljudi ili jedan dio djece ili teenagera su rekli, vidi, to mi je pomoglo da naučim tu matematičku formulu ili ljude koje ja znam preko social media ili koji su mi idol pod navodnicima, su mi objasnili nego jedan sad nastavnik onako što objašnjava, znaš, totalno suho i dosadno.
prije sam tako naučio nego ovako. Dok druga strana kaže, jebote život, ako deepfakes, to jest ako na taj način taj, što mi sad ovako ovo pričamo, ako se to tako lako može kopirati da se onda čuje realistično da ta osoba kaže, jer Ice Spice ne zna matematiku, Elon Musk možda, a Joe Biden ne zna ni šta je jutros dočkao, koliko je senilan, znaš, onda šta to govori, šta će onda biti ako se još više prođe godina ili dvije, koliko će to još više biti realistično da se onda ne zna na kraju, je li to sad stvarno tako ili ne. Tako da sam to uzeo i prošli sence i ovako malo čitao i rekao, ok, super, ali super scary nekako, scary, super zastrašujući. I rekao, ok, dobro, tako da, ništa. To je bilo sad iz rubrike, a šta će narod naučit? I tako da pripazite ljudi na sopstvene slike i šta sve stavljate, ko videi i tako to, jer kad sam to vidio. Uglavnom, ništa, jesi ti još nešto htjela onda ne, zareći? uopšte, ja sam to htjela, sam zapakla. Haj, molim te, i onda zapakuj ovo sve sa ovog kreveta, čeče, gledaj na što ovo liči, čeče, koja smo super. Se svidla ova epizoda, Bosnian edition. Ja, ovaj haul. Dešavat će se, onako sam 2 puta u godini, tako nešto. Ja, vidit ćemo. I previše smo udaljeni, sad i da napravimo to. Po pravilu smo trebali šamarona u rata. Meni je predivno što smo mi tako udaljeni jedno od drugog. Dobro, ako vam se svidla ova epizoda, možete nas slušati i dalje na Spotify, na svim mogućim platformama gdje imaju podcasti, možete nas pratiti na Instagram, možete gledati naše reelove koje Dominik uvijek sa punim srcom i energijom za vas priprema. I punom emocijom ko na dvojica u to, meni uvijek srce se otvori kad ja napravim. Ja. Možete vam poslati e-mail na šta će narod reći gmail.com. Šaljite nam i govorne porke ako želite i eto, budite zdravi, budite fini. Vidimo se i čujemo se sljedeći put iz Njemačke. Dominik ostaje još malo u Bosni. Maja.